السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. سعيد جدا إنكم معايا النهاردة. هنبدأ رحلتنا في عالم اللغة الألمانية، رحلة كلها حماس وتشويق. خلينا نثبت إن تعلم اللغة الألمانية حاجة رايقة جدا عشان إحنا ألمان برواقة. وتعالوا بينا نبدأ الدرس النهاردة. هنتكلم النهاردة عن دي بيكروسونج، التحيات، der Abschied، الوداع، sich vorstellen، تقديم النفس. دي بيكروسونج، التحيات، ازاي احيي شخص، ازاي اقول له صباح الخير، ازاي اقول له نهارك سعيد، مساء الخير، وهكذا. دي أبشيد، بعد ما اتكلمنا مع بعض عايز امشي مثلا فاقول له صياغ الوداع. sich vorstellen، ازاي ان انا اقدم نفسي في وسط الكلام، اسمي ايه، انا عايش فين، جاي منين، وهكذا. دي بيكروسونجن، ايه هي صيغ التحيات في اللغة الألمانية؟ أول حاجة جوتن مورجن، جوتن مورجن، مورجن الصباح، جوتن جاية من جوت يعني جيد، جوتن مورجن يعني صباح الخير. ودي بتتقال من الساعة 6 للساعة 11 الظهر في اللغة الألمانية. جوتن تاج، تاني صيغة جوتن تاج، تاج يعني يوم، فمنها يعني نهارك سعيد. برضو بتتقال من الساعة 11 للساعة 18 اللي هي 6. بنعرفها ازاي؟ بتزود بعد الساعة 12، بتزود لغاية ما بتوصل للرقم اللي انت عايزه، يعني 12 هنا 18 يعني 6، او بتنقص من ال 18 ل 12 يبقى الساعة 6 23 11 وهكذا. جوتن أبند، جوتن أبند، جوتن أبند، ودي بتكون من الساعة 6 لغاية ما تنام. وجوتن مورجن، جوتن تاج، جوتن أبند، كروس جوت، كروس جوت زي السلام عليكم أو حياك الله. كروس ديش برضو نفس المعنى. هلو، هلو أسهل واحدة وأشهر واحدة، كلها صيغ رسمية وصيغ غير رسمية. جوتن مورجن صيغة رسمية، جوتن تاج صيغة رسمية. تاني حاجة der Abschied، جوتا نخت، جوتا نخت، جوتا نخت، مش جوتن نخت، جوتا نخت. bis später، bis später، bis später. auf Wiederhören، auf Wiederhören، auf Wiederhören. tschüss، tschüss، auf Wiedersehen، auf Wiedersehen. طب نشوف معناهم ايه؟ جوتا نخت معناها تصبح على خير، عشان كده بتكون schlafen أو geht ins Bett، schlafen أو geht ins Bett رايح تنام. bis später أراك لاحقا، bis später. auf Wiederhören دي بتكون على التليفون، بتكلم واحد على التليفون فبتقول له auf Wiederhören. tschüss، tschüss مشهورة جدا ولكن من الصيغ غير الرسمية. فيجين يعني هتمشي أو جيت nach Hause، أنت ماشي خلصت السيشن وخلاص. تشوز. auf Wiedersehen هنا بقى صيغة رسمية، ناخد بالنا من auf Wiedersehen إن هي من الصيغ الرسمية. يعني لو جالنا في سؤال الفيلا أوس auf Wiedersehen أحمد، auf Wiedersehen هير أحمد، auf Wiedersehen سلمى، يبقى هتبقى auf Wiedersehen Herr Ahmed. Übung: verbinde die Wörter، verbinde die Wörter. Übung 1 عايزين نثبت المعلومات اللي احنا أخدناها. bis، bis، bis später، bis später من صيغ الوداع. guten، guten Tag من صيغ التحيات. hallo، hallo sehr gut، hallo أحمد. auf، auf، auf Wiedersehen، auf Wiedersehen. grüß، grüß dich. Sehr gut. bis später صيغة وداع. guten Tag صيغة تحية. hallo أحمد صيغة تحية. auf Wiedersehen، auf Wiedersehen برضو من صيغ الوداع. grüß dich صيغ التحية.
ناخد سؤال تاني. Wähle die richtige Antwort aus. Wähle die richtige Antwort aus. Wähle aus يعني زي choose. Hallo, hallo Ahmed, hallo Herr Mohammed, Frau Winter. hallo احنا قلنا ان hallo صيغة غير رسمية، يبقى hallo أحمد. Gut, gute, guten Nacht. بابا. Gute, gut Nacht, gute Nacht, guten Nacht. أخذنا guten Morgen, guten Tag, guten Abend، لكن اللي من غير إن اللي هي Nacht يبقى gute Nacht. Grüß, hi, dich, Abend, Martin. طبعا grüß dich. Auf Wiedersehen. Martina, Frau Müller, بوريس. احنا قلنا auf Wiedersehen صيغة رسمية يعني فراو مولر. سؤال تاني. كل الأسئلة دي أسئلة من أسئلة الامتحان. سؤال فيلا أوس كان اللي هو سؤال اللي تشوز، سؤال بيجي في الامتحان. وسؤال هنا تاني اسمه was passt hier nicht. was passt hier nicht يعني ايه الكلمة اللي مش مناسبة. في 4 كلمات، 3 متوافقين في المعنى أو في أي حاجة، وفي واحدة منهم مختلفة. عندنا guten Morgen, hallo, tschüss, grüß dich. guten Morgen فكر. guten Morgen صيغة تحيات. hallo, hallo, tschüss, grüß dich يبقى tschüss. gute Nacht, tschüss, grüß dich, bis bald. gute Nacht, tschüss, grüß dich, bis bald. ما شرحناش bis bald في صيغ الوداع، برضه هي صيغة وداع، يبقى gute Nacht, tschüss. gute Nacht تصبح على خير، tschüss وداعا أو باي، وبس bald نفس المعنى في صيغ الوداع يبقى grüß dich. grüß Gott, hi, gute Nacht, guten Morgen. grüß Gott, hi, gute Nacht, guten Morgen يبقى الإجابة زي ما قلت حضرتك صح gute Nacht. Guten Tag, auf Wiedersehen, bis bald. Tschüss. Guten Tag, auf Wiedersehen, bis bald. Tschüss. برضو bis bald صيغة وداع احنا ما قلناهاش، يبقى bis bald. Tschüss. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Hallo. Grüß dich. Guten Abend. Auf Wiederhören. Hallo. Grüß dich. Guten Abend. Auf Wiederhören يبقى صيغة وداع، وهي الإجابة الصحيحة. Was passt hier nicht؟ كلمات بتيجي مختلفة، من كلمة منهم مش مناسبة للكلمات الموجودة. نيجي لآخر حاجة معانا وهي sich vorstellen. خدنا البيكروسونج وخدنا الفاء sich vorstellen يعني ايه sich vorstellen؟ يعني تقدم نفسك. قدم نفسي يعني اعمل ايه؟ عندي الاسم، النامه، والهاكونفت الموطن او المنشأ، الفون اورت محل الاقامه، والشبراخه اللغات اللي بتكلمها، والهوبيز الهوايات بتاعتي. اول حاجه النامه sich vorstellen. أول حاجة بعد ما حييت الشخص وقلت له guten Morgen أو guten Tag أو guten Abend أو hello und so weiter، بتقول له اسمي كذا. طيب du fragst nach dem Namen. عندنا صيغة formal يعني رسمية. إيه هو الفراجة بتاعها؟ عايز تسأل واحد عن اسمه بتقول له إيه؟ Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Ich heiße تيمو. انت بتسأله wie heißen Sie فهو بيقول لك ich heiße تيمو. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Wer sind Sie? Ich bin Ali. Wie ist Ihr Name?
Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Ahmed. Mein Name ist حسام. Mein Name ist عبده. وهكذا. يبقى عندنا 3 صيغ بنسأل بيهم عن الاسم. Wie heißen Sie? Wer sind Sie? Wie ist Ihr Name? Wie heißen Sie? Ich heiße Ahmed. Sehr gut. Wer sind Sie? Ich bin Ahmed. Wer ist Ihr Name? Mein Name ist Ahmed أو محمد. يبقى دي الصيغ الفورمال الرسمية. اسمك ايه؟ حضرتك. Du fragst nach dem Namen informell غير الرسمية. الصيغة غير رسمية. تسأل واحد Wie heißt du? انت اسمك ايه؟ Wie heißt du? Ich heiße Timo. Wie heißt du? بهناك Wie heißen Sie؟ كان هنا Wie heißt du? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Ali. Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? انت اسمك ايه؟ Mein Name ist حسام. Mein Name ist حسن. وهكذا. يبقى عندنا formal صيغة رسمية. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name? Wer sind Sie? غير الرسمية. Wie heißt du? Wer bist du? Wie ist dein Name? فدي أول حاجة لما نيجي نتكلم عن الاسم. السؤال والإجابة. تاني حاجة في sich vorstellen Herkunft. Herkunft يعني المنشأ أو الأصل بتاعه. أنت جاي منين؟ من أين أتيت؟ Du fragst nach dem Herkunft. Du fragst nach dem Herkunft. Frage, woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Ich komme aus. Ich komme aus. حرف الجر اللي بيجي مع kommen أو اللي بيجي مع السؤال عن المنشأ أو غيره بيبقى woher kommen Sie? Ich komme aus Ägypten, Deutschland, England وهكذا. Woher kommst du? Woher kommst du? برضو زي الفورمال والانفورمال اللي كانت في الاسم. Woher kommen Sie? Ich komme aus Ägypten, Deutschland, England. Woher kommst du? Ich komme aus Ägypten. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus England. Woher bist du? Woher bist du? Ich bin aus. Ich bin aus Ägypten. Ich bin aus England. Ich bin aus Deutschland. Woher bist du? Woher kommst du? تيجي في الامتحان الناس بتلخبط فيها. Woher bist du? ينفع هنا مع الهيركونفت نستخدم الفعل kommen اللي هو يأتي وينفع نستخدم الفعل sein اللي هو يكون. Woher kommst du? أو woher bist du? Ich komme aus Ägypten. Ich komme aus Deutschland. Ich bin aus Ägypten. Ich bin aus Deutschland. تالت حاجة الwohnort. Du fragst nach dem Wohnort. Wohnort محل الإقامة. Wohnort محل الإقامة. Frage, wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Ich wohne in. الهيركونفت كان aus. هنا in. Ich wohne in. يبقى الفعل kommen aus. Woher kommst du? Ich komme aus. Wo wohnen Sie? أو wo wohnst du? Ich wohne in. حرف الجر in. Wo wohnen Sie? برضو صيغة formal أو رسمية. Wo wohnst du? صيغة غير رسمية. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Kairo. Wo wohnst du? Ich wohne in Menia, Alexandria وهكذا. رابع حاجة في sich vorstellen Sprache. Sprache يعني اللغة. أنت بتتحدث أي لغة. بتتكلم أي لغة. Du fragst nach der Sprache. اللغة. Sprache. Was sprechen Sie? Was sprechen Sie? Ich spreche
Deutsch. English. Was sprichst du؟ صيغة رسمية وغير رسمية. بتتكلمي حضرتك، أنت بتتكلم أي لغة أو بتتحدث أي لغة. Was sprichst du? Ich spreche Arabisch. Ich spreche Deutsch. Ich spreche Englisch. Ich spreche Deutsch und Englisch. Welche Sprachen sprechen Sie? ينفع نقول برضو welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Englisch und ein bisschen Deutsch. Ein bisschen يعني تكلم ألماني على قدي، لسه بتعلم. Ich spreche Englisch und Arabisch. والثلاث أسئلة. Was sprechen Sie? Ich spreche Deutsch. Was sprichst du? Ich spreche Arabisch. Entschuldigung. Was sprichst du? Ich spreche Arabisch. Ich spreche Englisch. Nicht wo. Das ist falsch. Was sprichst du? Was sprechen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? خامس حاجة وآخر حاجة في sich vorstellen الهوبي. الهوبيز بتاعتك ايه؟ الهوايات. Du fragst nach dem Hobby. Frage. طبعا الهوبي ممكن نقول was ist deine Hobbys؟ يعني هواياتك ايه؟ أو was spielst du؟ أنت بتلعب ايه؟ Was spielst du؟ Ich spiele Fußball. Ich spiele Fußball. Was spielen Sie? Was spielen Sie? Ich spiele Tennis, Basketball, Fußball. Was spielst du? Ich spiele Fußball. Ich spiele Basketball. Ich spiele Tennis. Was ist deine Hobbys? Meine Hobbys sind so und so. Fußball spielen, Tennis spielen, Basketball spielen وهكذا. يبقى عندنا في sich vorstellen النامه wie heißen sie أو wie heißt du الformell والinformell والherkommt. Du fragst nach dem herkommt. Woher kommen sie? Woher kommst du? Woher bist du? بالverb kommen والverb sein. الwohnort. Du fragst nach dem الwohnort. Wo wohnen sie? الverb wohnen. Wo wohnen sie? أو wo wohnst du? Sprache. الverb sprechen. يتحدث. Was sprechen Sie? Ich spreche Deutsch. Was sprichst du? Ich spreche Arabisch. Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Englisch und Deutsch. Ich spreche nur Englisch. الهوبيز spielen. الverb spielen. كل حاجة معاها الverb بتاعها. Hobbys. Was spielst du? Ich spiele Fußball. Was spielen Sie? Ich spiele Tennis. Was ist deine Hobbys? Meine Hobbys sind. Übung. هنثبت المعلومات اللي احنا خدناها. أول حاجة verbinde دي يعني match، يعني وصل. هي ده مش سؤال بيجي في الامتحان، بس احنا بنثبت بالمعلومة اللي احنا خدناها. هنسأل Wie heißt du? Richtig. Ich heiße Tamir. Wie heißt du? Ich heiße Tamir. Wie heißt du? قلناها اللي هي سؤال عن النام. يعني اسمك ايه؟ Wo wohnst du? Wo wohnst du? Ich wohne in Kairo. قلنا الverb wohnen. Wohne heiße. Woher kommst du? Ich komme aus. هنا هتبص لما تشوف woher وkommen يبقى تبص على aus وتبص على kommen. طب ممكن تكون ich bin aus يبقى نبص على aus، وهنا wohnen بص على in. Ich wohne in Kairo. Was spielst du? Was spielst du? الverb spielen. Was spielst du? Ich spiele Tennis. Sehr gut. Was sprichst du? Ich spreche Deutsch والverb sprechen. السؤال الثاني ده بقى سؤال امتحان.
Wie aus? Wie heißt du? Aus كايرو؟ لا. Deutsch. ليلى. طيب نحاول نحل الأسئلة دي. Aus كايرو ده سؤال لي إيه؟ Woher kommst du? Ich komme aus Kairo. وممكن أقول aus Kairo. Deutsch. Wie heißt du? Deutsch. سؤال. Sehr gut. Was sprichst du? Ich spreche Deutsch. Wie heißt du? ليلى. وانت تقول السؤال وتجرب معاه الإجابات الموجودة. Wie heißt du aus Kairo؟ لا. Wie heißt du Deutsch؟ لا. Wie heißt du ليلى؟ Sehr gut. Was, woher, wo kommst du? Aus. عندنا aus وعندنا kommen يبقى woher. Woher. Woher kommst du? Aus طنطا. Wo عندنا wo وعندنا in. في wo وفي in. Wo wohnst du? Wo kommst du? Wo heißt du? Wo wohnst du? In Berlin. Wo wohnst du? In Berlin. Was ولا wie ولا wo spielst du? Volleyball. 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 Was ولا wie ولا wo? Was spielst du? يعني تلعب ايه؟ Was spielst du? Volleyball. Was sprichst du? Was sprichst du? Englisch? Ja. Aus England? In Paris? Nein. Was sprichst du? Englisch. Wer ist du? Wer bist du? Wer bin du? Timo. Hassan. Ahmed. Wer bist du? Wer bist du? Wer ist? Wer bist? Wer sind sie? Clara Fischer. Clara Fischer. Wer sind sie? Wer sind sie? Clara Fischer. وده هنعرفها أكتر في تصريف الأفعال. ده كان درسنا النهاردة في تعلم اللغة الألمانية. ألماني برواقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشطر أب تعليمك بقى أشطر.